Oke baik, kita kembali. Kita siap-siap menjemput tamu untuk rombongan kloter pertama. Sudah siap-siap ini untuk memasuki lantang kerampuan atau ruang penerimaan tamu. Ini anak cucu sudah siap juga untuk menjemput tamu hari ini. Kita pantau-pantau dulu ke bawah ini, guys. Sudah ada daftar rombongan? Weh. Mantap, Indo mah apa kopi? Indo semakin di depan. Iya. Indo semakin mudah. Semakin mudah. Iya, betul. Halo. Iya. Indo mah apa kopi dan ambe-ambe juga. Iya. Mantap. Betul ya bang? Adakah ini om? Ada itu baju biru-biru. Oh yang biru-biru. Mana itu yang biru-biru? Mitan di siapa ket mama nalanta om? Pak, yang asa tuh baju biru. Ayo raka. Nuku sanga nakepan nama tahu. Mana tolol mana lah? Iyo. Ayo bahate om tegese. Lama apa syarang kamu? Tawa nang tolol dia lah. Tawa nama tuh aku apa entah sola. Aduh. Weh, ini keluarga juga sudah siap menjemput tamu hari ini gitu. Iya. Oke, mantap. Ini Indo dari sana. Iya. Di sana, Mbak. Oke, baik. Oke, iya. Indah. Nanti kalau kalian udah juga di sana kan kalian dibawa. Kamu juga bisa pasti Dia berkala tamu teh om. Tak pernah tamu. Nah, apa? Oh. Dia berkala tamu dulu teh. Nah, berikan deh protokol yo. Patondo karaka. Yo. Wih, babi padat. Iya. Padat sekali babi lagi kali ini, guys. Beberapa waktu dari perkenalkan Natal Kebaguan pada setiap ingat tak? Oke baik. Ya, tamu rombongan pemirsa. Oke. Laku kamu anak kampung Sia Kasuduran ya tuh lantang lah tapi mau temai keluarga batul tak percaya kamu laku keluarga tuh urus itu lantang iya tuh lah pamatua iya teh sorong asepo taduan sapa jadi
Ya tulan ini pakai itu pangan jomai lalu jomai lakian. Tulan ini sirampur. Begini, kan nanti Fani sama ini begini aja dulu. Selama situlu ketika matan ngalong. Pai mana simpang lolang tedao langana sulo padang. La situru timung kana indera dan dipelukku la simpang lola tiko kana indera kodara dililaku. Apa magambang ulam di bulan kadadian na buang sa buah bandang buang sang kayu loli buang nepana tak mata kawan badan buang melendokan yang baik buang kasanggangan buang Yesus tu kasangan buang boleh Tuang parampo selama Natal laku kita solan asam. La kukuha mo tabi kubaurang pitimpa bulan siman lumbang kusoyang karakayu langka roko timbang tingayo makaraing na anggan na bulan tasakang pada adinang dalam makalima na nanetan karawan padang tuan ng karopinam tong kami sarwa bulan na paulil yang sangka ilan parang adinang galang unli sungi sungan makaraina taanong kaluwana paulil yang ilan parang tuan lang karobina sa bulan kedua Kuala sukan baurena tongkonan layuku Pahati mayong esungan pagalan luang sangka Makalimana umbasi di pestiman wa kotula kamandaan sangka Parang di matutona penanda bisara Ong kami sembangan hongan bapa lumbang pata bulan na todo lentenan panikuan Tumakamman ditumpu mata iranna manimpa di kaapatam pangapelawanna dirbendan nisangkana inde pada ngadinang galah la solo la tuka Tuna duniana demai tongkonan pak tagarian tempon pamu kurang tahu bunga Nanai makamban sangkaan nenek nanai manimpa pesan todolo Untuk di pamatua langi dan di pamatua tanah Sabulan terparingnya batu petulak Mintu petulak sawanasang Siman roko timbang tingayo makara ingina Todi tanda pangalak taman todi-toding kurra manapa dan nia batang adikalena dan nia tondong tobatana Sana dirang naruh pangal taman lo rangka ngatur ramana tapi tarunona Nanai makamban ia sanda makamban tendang ni magarubina
Kedene rapakan barang kedene kaki yang buntu. Temai taruhan atau mata kasih doraukan terong. Siambe tokonan laki di potamuan lupa mana di bawah antara penganatamuan na datang dia ukuran na tetalo kampung. Sambil rambut nasugi toling tane teiaman. Bakal makna tarkugulan na parang dinaton betang dengan matang dan matotok na pangaleon. Tarkugulan na teniak na parra lantai na parang di buang bulan teryoso kalangan siratuan. Bentang medoang dul lantang na dondo komentali-tali puru dan lipu mangka di tali bembali yang dan kila menggirgit tipu di padang. Rinting mata tok na dondo dorong kotang beluakan na pangaleo. Kamu toding apa na kawan dong kamu tandana lambah pauan. Barana situ makan tun lambah si tonda pamaru. Parang bena ule dengan tanganna parang dari sarang. Raga tong kangkang basi mataran dosi sakin dosi takin pimani lolong dilangi isuri lamai matara. Mana amato toko penai pebamba batu petaruntu dai petoto tangke barana. Baga-baga pantang nak alu kuna buang pangaluluan sangka tetu mampa bulanta. Anda seki. Komendan nampo batang-batang sukaran alu kuna buang musea tinggi luntara nadatuna suluda. Komendan patutungan pihak sondana nenek tulang dak patetangan mas sulu solong todi buat tahu bunga. Biya ahorro madao teduli na panang sulo parang madao teduli na panang libusan na kasal. Pandita solamento majelis gereja, tuang pastor solamento stasi, alim ulama siap ustad, tuminang tuburake. Tokong tandang mana lembang tangku pasalia rinting bolos setandang mana pangaleon tangku pabobo mananga. Tokong tadi bila ilang saat ditono buah matasa lemay olana kasal lebar ini langan no korang tokong bulan na tondok ulah balapai tondok tang mekataka unting tingi daya nang tang mekaboy o nasali papan. Tidak enak nama sakit tahu kamban nalangan durana padang. Toma perintah buka sanganan, terang buka menadona. Saya rokok, hilang dari tondok. Tarik koni, ku salah kudanda. Tarik koni ku tampil ku bokok, anggam nih ma'adika matasak ambul lembang makarai. Lapi bana pai tetangana dok. Labu tunna tio mai bana lembang. Pantan lindo si tuang lindo makaraya. Pantan rupa si rupa madatunna. Si pangalola bang sambo bokokna solar ritming tingayo.
Laku dua, laku bali bombang rendang di buluku. Laku pasule mata wai lengko darah di dapung. Laku lambi babangan teh rantai keluar. Pentingai wan nate tarampak tongkonan padan. Tapi mati pak banalimpa. Langsung gandang rendang di buluku. Lalu kebiasaan dong kede lagu kopi ini timulan pagantianan makarai. Kalau nak bertilampan tua amita kalau nak boleh dipampar ayami. Tanda tasili nak kubalati pas sebulan kita matelilik na panda di bolong. Rombongan kloter pertama yang akan diawali oleh rombongan kloter Patotokan. Sangkede kan satu yang karena neo obi. Tongkonan bolong sadebak tu rampok metanda balik rampok metanda balik tu dan belako Bapak Ardi batu Bapak Arni sangkede dalam saat yang karena nenek tami bolong tu rampok metanda balik metanda tasiki buku tangsi pirangir nompat kawe mata. Kenapa bisa? Sangkederan sang tiang karana Nenek Alfo Galonga Sedana dalam petunjuk dan petanda malik laku Bapak Arni. Sangkederan sang tiang karana anakan Nenek Sari Pararwa Maleno. Sangkederan sang tiang karana Nenek Loy Bapak Sari Pararwa. Sangkederan sang tiang karana Bapak Bang Batu Libra Pararwa. Sangkederan sang tiang karana Bapak D Pararwa. Ramponasa metanda mali tutun lako Bapak Arni. Belum itu sama langsung tempat tuh, toh? Oke baik, ambil pulbang kita. Sampai karena keluarga Nek Rani Tantun Rampo Pak Wai Mata. Sampai karena Nek Lias Beloa Rampo Empatu Pak Wai Mata. Sampai karena Andi Palolang Rampo Tutun Lakon Nenek Nan. Sampai karena Nek Leni Pararra Rampo Mempatu Lako Papa Arni Bantu Papa Andi. Sampai karena Papa Nesta Nabire Rampo Metana Bali Tutun Lako Papa Andi Bantu Papa Arni. Sampai karena keluarga almarhum Nek Kabul Anete Rampo Mempatu Lako Rara Buku Mawai Matang. Sampai karena Nek Elit Buntu Pare Rampo Mempatu Lako Mawai Matang. Sampai karena keluarga Kutalba. Sampai karena Nek Bobi Sareba Rampo Mempatu Lako Mawai Matang. Iya, terima kasih Le. Ini kah? Buntu Pare Rampo Mempatu Lako Mawai Matang. Sampai karena keluarga Pumalabi Sareba Rampo Mempatu Lako Mawai Matang. Sampai karena keluarga Nek Rida Paindangan Rampo Mempatu Lako Mawai Matang. Sampai karena keluarga Nek Mega Beloa Rampo Mempatu Lako Mawai Matang.
sangkederan Satiang Karana anak kene Owe Tanete Torano Rampo Mempatu laku pawai mata sangkederan Satiang Karana Bapak V Oksibil Papua Rampo Mempatu laku Bapak Andi sangkederan Satiang Karana Nenek Alot Tongkonan Sembang Torano Rampo Mempatu laku pawai mata sangkederan Satiang Karana Edar Nadire Rampo Mempatu laku Bapak Arni Batu Bapak Andi sangkederan Satiang Karana keluarga almarhum Nek Erik Bapak Kayu Rampo Mempatu laku Bapak Dito sangkederan Satiang Karana Pasang Jome Sangata Rampo Mempatu laku Bapak Dito sangkederan Satiang Karana Bapak Linda Sangata Rampo Mempatu laku Bapak Dito sangkederan Satiang Karana Bapak Ersi Pak Danang Rampo Mempatu laku Pak Wemata sangkederan Satiang Karana Bapak Revin Nek Naya Sendana Buntu Pare Rampo Mempatu laku Bapak Dito sangkederan Satiang Karana Deni Tanete Torano Rampo Mempatu laku Pak Wemata sangkederan Satiang Karana Nek Ciko Makassar Rampo Mempatu laku Pak Wemata sangkederan Satiang Karana Nek Distrik Palolong Rampo Mempatu laku Bapak Ekal sangkederan Satiang Karana Bapak Linda Nek Rafael Palolong Rampo Mempatu laku Bapak Wemata sangkederan Satiang Karana Nek Roy Beloa Rampo Mempatu laku Pak Wemata sangkederan Satiang Karana keluarga Agung Beloa Rampo Mempatu laku Pak Wemata sangkederan Satiang Karana Nek Juan Palopo Rampo Mempatu laku Bapak Andi Batu Bapak Nardi sangkederan Satiang Karana keluarga Nek Gibe Saruran Polo Tondok Rampo Mak Wemata sangkederan Satiang Karana Bapak Pita Jayapura Rampo Mempatu laku Bapak Andi Batu Bapak Arni sangkederan Satiang Karana Nenek Angel Nana Rampo Mempatu laku Bapak Wemata sangkederan Satiang Karana Bapak Pasca Batuk Mama Dinis Barana Rampo Mempatu laku Mama Nafeli sangkederan Satiang Karana Pasca. Oke, mantap. Ambil Selasi Barana Rampo Mempatu laku Mama Nafeli sangkederan Satiang Karana Bapak Baby Sangata Rampo Mawemata sangkederan Satiang Karana Nek Dalonga Batu Bapak Gengko Dalonga Rampo Mempatu laku Bapak Arni Batu Bapak Andi sangkederan Satiang Karana Nenek Uil dan Beloa Rampo Mempatu laku Bapak Wemata sangkederan Satiang Karana Arni Kakek Gey 200 orang. Rampo Mempatu laku Be, Bapak kau boleh Wemata buka milam bunda. sangkederan Satiang Karana Iya. Nek Kinta Mantap. Tongkonan Banu Pua Beloa Rampo Mempatu laku Kamu Bapak pertama Wemata nih. sangkederan Satiang Karana Bapak Budi Oh iya. Tanjung Selo Kalimantan Rampo Mawemata sangkederan Satiang Karana keluarga almarhum Pamenta Nenek Nita Beloa Masa lagi pekan depitar dulu. Maksudnya jangan terlalu kecil. Iya. Tandung Rampo Mempatu laku Pak Wemata sangkederan Satiang Karana Nek Yalan Nana Rampo Mempatu laku Pomodito sangkederan Satiang Karana Nek Tistri Palolong Rampo Mawemata sangkederan Satiang Karana Nenek Gepa Talung Lipu Rampo Mawemata sangkederan Satiang Karana Nek Piki Palolang Patandukan Rampo Mawemata nah sangkederan Satiang Karana Papa Yeni Beloa Rampo Mawemata sangkederan Satiang Karana Nek Cici Beloa Rampo Mawemata sangkederan Satiang Karana Nek Redlin Beloa Rampo Mempatu laku Pawemata ya mentotil saluran salu buku lau pesan kakalena lah tama jong mai ku Allah ikin na mani ini apa di kue ya tuh yan lah 9:30 tama nama adin tama jong mai
Jadi laku kamu keluarga kita karagai te kasih terusan yang nak kamu bangsa keluarga tuh UTKI tamu apa dari itu. Jadi Halo Om, selamat pagi. di bukan ini tak mau yang Pagi. Iya, mantap. Kamu mari nota tabung susi itu untuk materi ilakona tak mengasiat itu tuh. Oke Om. Yung kapitan nuna ka pasuko. Iya. Iya le. Anu. Bandel. Hati-hati Om. Mobil mau mundur kayaknya dulu. Awas. Hati-hati. Oh, lama mati. Iya. Ini mobil terakhir masuk di halaman ini. Iya, mobil. Saro kaminda. Awas. Auto damai Om. Auto lah mundur. Piring kami. Ya, terus. Lurus. Ini rombongan kloter pertama yang akan masuk, sudah siap di pintu masuk halaman Tongkonan Padanan. Kamu temak kami dan terang lusuk. Jadi indah kami itu merasa terang minta lusuk lo kami alai tabel. Ya, tabi lagu kita tu tonton ini, dong patar-patar wireke sama bola lang kalau mete. Dami lo sangki di joto simbo, antoy terong ni. Yo, mana toy? Patar paling dulu wireke. Mana yang tanpa buntu pandai ustapan tanete orang-orongan nate dong pesimbongan nakanae. Oke, baik. Woi. Nomor 4 penting kami main.
Tabelangan tangan hangi isiman langan lisu lembangan nama tara tua. Tabelangan tulak langi isiman langan rande batara. Tabe elok tulak kepadangan tediong orang de daerah tediong topak tulak kanan diong to barang de karuang. Dau allo dak membalun kula parang poko mai dau kating pora-pora. Bulan nampa ma'belo matimpo lah kabeti langit ilau bukai hulang kada nenek laungko karang kalau dende bisara toma tua. Laku kangkang tamat rante kalua laku palembang tamat tandung kalau larang. Laku lolu ambulan laku tendeng patenane luluan sang kalambana sola tendeng sang parayana ku sangah batara kendeke puang alau lau mai inama dea tai tondoko ampu lembang nadaena beba tu tanda mutunna kumanasa gatium bakna susi dalu gume ambi susi buntu sarang allo ila amer rasai bogi. Kalua akara engna kandung kalau narang tunna buah akara engna helang tugul di langit tuka ame manua di mantalulang banarang tongan nenek na pande tongan todolonga untan nai pada rongko kali du ubat tula parang di kamata sama tondona buntuti pasare gaya dipalili dulu londono sumomba mempaya Allah dia mama adika si pangalola manoka pak adelindona tang ombo bantari sana misa misai londong kemak kurungan nesauman tangkana tokonan santa ilan padang dinanggara palulloanna sungan todi potau bunga dikasih datu mata buhuna dikabanga ampun lembang tondong turunanda umpe mangsan bisaranna
umpa si tonda lupuna sangka belongan tediyo si lele pesalu todo mangka umpa silau eran sangkana semua passe modao turko bakam balu sumo daun rambulan daun tingke erau-rau naunu na tontongo langang Ale sarong mindo. narenden na tontong linggi ilangan tang di siran teang kende ketang di padalan doan gampi iya paunganan linggi pasam bolangira. Oke om. Bulan padan tuangan karopi ina ini sababana. Bay yung, bay. Nalaya si Tirong. Ulang larana rara makamban tium bakalam mai target tikuran dan apadanga dinanggala. Tangamu isar rika tahu tae kamu pelelei inde tondoko di bagi banua di toke di tage-tageran ni tongkonan tiang ini. Banua di toke elan dirangari diang ini larantea. Diong targo bulahan na susitane telumombang pangalah makapalumingka umpa mampu parang padang umpa silong seariu. Uy, pila kami. Sega amidatun na toko na laki ampu lembak naraukan telo. Makamban untuk malina manimba atane tebati ina susito lalau mapasa atento la turun tama-tamuan si pengelola banto tiumba apadanga di telung lipu dolo padanga samba abatu lalikan. Padang titanan telu undola tampo malolo sambak batu lalikan untete randana manda telu lipu si tingayo bagamat kamban laku saine sude inde to tiba sebulan inde to lolong darah makamban si tonon tampo batina si pangmoton Mariona uai matana tampe maalimongan naratui susi inde dao balok sioso ten inde dao lalong maka buhuna padana makamban si tonon tampo batina si pangmoton Mariona Rika di Batumba ladi duang dia pari ladi tulang Rika lagi ladi mana Rika. Oh nalubang itu dari. Nabisu itu dari. Wai mata kakek benang. Oh nanti dong. Diong eran. Lalanti dong. Rokok lang di salah dan batinnya diong ladi saapo reteng edusen antang si tammo si loloang batinge si tulaka marintin lantelelina panda di bolong si pakaboro si pakatana tommi gede diong mai tommi gede daya mai tommi lamban sambali mai tumangi ilalan miola tombe lambi bambate tondoko pesurunan na tongkonan padanan
Dio Rio Milambi Makaroro Miratui apa laku gua ripale terri laku pau talendu pasantu satku tadi yang patorro milayo tadi yang lantang tau labi pentua inan madarindi. Matumbay kanda. Oh. Mantap. Oke. Mater ke lampu.
Ah. Lo bateri. Rampung pwede no may. Oh. Ah. Kenapa itu lang? Iya le, mati kapang. So system lang. Mama dong tahu. Oh iya, ada gensetnya dia. Oh iya. Pada rokok to na tende kali buat laparan. Ya. Ternyata baik kan. Kami dah kok. Dapat sirus tu beli om. Tama-tama ito pero ini. Ada kah? Dimasukin aja na pag Iya. Mbak mira tu apa standar nada lo. Oh. Terjadi persempitan ini guys. Habis. Iya les, satu mana? Kasir ketemu di bang kilur main teh. Kasir temu demi maro kilur main. Kasir pala. Oke baik. Saya pernah nih lonceng. Iya. Nawani pilonceng atau kilur main le. Oke baik. Oh. Mari bang kari pokara na ambil na orang itu kayak lako. Iyo. Di pamedan di Banua Diosoki Landolonga. Diosoki Landolonga. Oke baik. Weh terong tama, weh sisiwa pa sa terong ni. Weh de. Mau mula yo lalakot eh. Iya le, ito tama ano te sabay la yo la lalakot eh. Iyo. Tas surya. Natama ya siya tara na wala. Palan ni tangat te dong. Iyo. Iyo na sa tinor kunina na. Turan ini ujung minta berumum. Susi mau kesepakatan bersama itu kumuayan yang di bombongan tanda untuk lapangan jadi juga komite. Tapi siling dah malam dulu. Bueno, ni una bombongan que de aquí, Malaysia mo kung may. Wala kita tuh aku
kan satu syarki kita. Iya. Satu syarki kita. Iya, tuma pero dulu kali. Tama. Iya. Oh iya. Hah? Ini. Pakai odo. Otto. Otto mana nih? Kalau lewat bunda-bunda itu minta kami gula-gula. Iya. Atau kalau tidak ada gula-gula minta kami uang. Iya. Iya, oke. Bangka bunda-bunda di papialan. Bangka bunda-bunda di papialan. Oh, hei, tagi. Iya. Iya. Weh, bawa memang banyak-banyak nanti kalau datang lagi. Karena negara lagu kita di pemain festival lagu kita nggak masuk langsung. Kalau mereka tapi rokok timbang tinggal yang makar aing na temai maadikan atau dok ampuleng nanti tembok kumua tangkian suruh saladan harian mati tanggal lindo saraka lari nanti dong lagun yang baik ki patuara rokok timbang tinggal yang makar aing na ambek nanti tembok tuh diginte lama luang bating ilau kasih dulu katonan. Oke om. Iya. Kita dong bagi tunggul lagi bayi tapi maleso yang ada temai ambe. Oh. Tar kempelen dirung kipir tante. Nanti masuk orang tamu cara kelemai. Apa ini? Lana tante siap kumir ke kampapa na ko te. Tayo mo. Mau dong minggu mesti pesawat ada aku teh. Sia. Oke baik. Halo. Meloli ya, iya. Bisi malanik. Arda. Iya le. Luba aba di Wisata dainan di Kono Saraba. Tapi rengi. Hindi tayo nang Tedona ne bobi de sareba na pawai matan. Tedona ne bobi de sareba na pawai matan. Mbaya. Weh. Ora terus yang amti tama pilak terus yang masangay. Berkan ini. Tedona ne erit kami sendana buntu pare na pawai mata. Weh. Tasir kanala. Indah terote. Tedona keluarga nerani jong mai tandung na pawai matan. Tedona keluarga nerani jong mai tandung na pawai matan. Indah terote. Tedona anak nemaya domi buntu pare na pawai matan. Tedona anak nemaya domi sendang buntu pare na pawai matan. Oke baik. PW. Di-share ke teman cata. Indah terote. Tedona keluarga nemega domi beloa na pawai matan. Tedona keluarga nemega domi beloa na pawai matan.
Di-share ka tada, iyo. Ade ka, bahaya teh kita tuh surat. Nambah nih. Sa amitan din ako. Iyo. Iyo. Ah, di-share pa yung video teh pa. Ya mo teh sayo mo lang pa kay ano. Indah kedonde. Kedona keluarga Mekamrul. Yo may dami ke Torano na paul makan. Kedona keluarga Mekamrul. Yo may dami ke Torano na paul makan. Oke, bye. Langsung patah surat ko tuh mangkan mo di Sunday. Ah, di Sunday. Di Sangay. Ay. Magkaragod kay barko ta teleom. Indah kedonde. Kedona neleni lo bitarra. Naban ko pengarni patu papaan. Kedona neleni lo bitarra. Naban pengarni patu papaan. Oke, bye. Indah kedonde. Kedona Papa Anesta yo menabire, naban Papa Arni batu Papa Arni. Kedona Papa Anesta yo menabire, naban Papa Arni batu Papa Arni. Alemi. Oh, apa? Indah kedonde. Kedona Elias yo mendoa na pawe matan. Kedona Elias yo mendoa na pawe matan. Oke. Alemi reko. Tar ke live di Kawasik. Ada. Indah kedonde. Kedona keluarga Nerumo yo metandung na pawe matan. Kedona keluarga Nerumo yo metandung na pawe matan. Indah terong teh. Indah kedonde. Kedona Andi dari Palorang na laban nenekna. Kedona Andi dari Palorang laban nenekna. Iyo. Apa ya? Uy. Indah kedonde. Kedona de kita cumai tongkonan banua pua beloa na pawe matan. Kedona ne kita cumai tongkonan banua pua beloa na pawe matan. Indah kedonde. Kedona keluarga almarhum Pamenta batu nenek Nika cumai beloa tandung na pawe matan. Kedona keluarga almarhum Pamenta batu nenek Nika cumai beloa tandung na pawe matan. Indah kedonde. Kedona siluna pongrapi sambalimai sareba na pawe matan. Kedona siluna pongrapi sambalimai sareba na pawe matan. Indah kedonde. Kedona keluarga anak kene Owen domi kane de Dorano na pawe matan. Kedona keluarga anak kene Owen domi kane de Dorano na pawe matan. Indah kedonde. Kedona ne Hendra domi manenong naban Papa Arni. Kedona ne Hendra domi manenong naban Papa Arni. Oke, perbabian lagi. Oh, dempa.
Oh. Oh, itu pala. Gir-gir sih. Oke, baik. Hindi Tedonge, Tedona keluarga ne anda inde padanan napau imatan. Tedona keluarga ne anda inde padanan napau imatan. Lenas sama kerombongan nanti apa itu ya? artis nih, dia mau tahu. Oh, iya le. Oke, baik. Bami bunda. Indah baiknya. Bainda ne deni domitane te torano naban papa Arni batu papa Andi. Bainda ne deni Pak mata deh di oh ralat. tabe salah. Iya. Iya, oke baik. Indah baiknya. Bainda ne deni domitane te torano na pawe matan. Bainda ne deni domitane te torano na pawe matan. Oke baik. Indah baiknya. Bainda papa Alinda batu ne Rafael dari Palolang na pawe matan. Bainda papa Alinda batu ne Rafael dari Palolang na pawe matan. Indah baiknya. Bainda ne Rafael domitane de Torano na pawe matan. Bainda ne Farel domitane de Torano na pawe matan. Iya. Tahap pertama rombongan atau kayak tahap kercis nah. Oke baik. Indah baiknya. Bainda papa Ersi inde padanan na pawe matan. Bainda papa Ersi inde padanan na pawe matan. Iya. Tahap pertama rombongan atau? Indah baiknya. Bainda negibe kebesaran pulau gondok na pawe matan. Bainda negibe kebesaran pulau gondok na pawe matan. Indah baiknya. Indah baiknya. Bainda negion dong palopo naban papa Andi. Bainda negion dong palopo naban papa Andi. Pak Andi. Pak Andi punah. Indah baiknya. Bainda netiko dong Makassar na pawe makan. Bainda netiko dong Makassar na pawe makan. Nakikyo ko ba? Indah baiknya. Bainda ne ente de Minanda na pawe makan. Bainda ne ente de Minanda na pawe makan. Indah baiknya. Bainda papa Feby do Misangata na pawe makan. Bainda papa Feby do Misangata na pawe makan. Indah baiknya. Bainda ne Wilan do Meloa na pawe makan. Bainda ne Wilan do Meloa na pawe makan. Indah baiknya. Bainda edar domai nabire naban papa Arni batu papa Arni. Bainda edar domai nabire naban papa Arni batu papa Arni. Indah baiknya. Bainda keluarga ne aku domai beloa na pawe makan.
keluarga ni Agu Domi Beloa na paway matan. Tidak pwede. Bain na ni Tisri dahil palolang na paway matan. Bain na ni Tisri dahil palolang na paway matan. Tidak pwede. Bain na keluarga ni Tisri dahil palolang na ban Papa Eka. Bain na keluarga ni Tisri dahil palolang na ban Papa Eka. Tidak pwede. Baik na Papa Pita Jomi Jayapura, naban Papa Arni Batu Papa Arni. Baik na Papa Pita Jomi Jayapura, naban Papa Arni Batu Papa Arni. Tidak pwede. Baik na Neroy Jomi Beloa, na paway matan. Baik na Neroy Jomi Beloa, na paway matan. Hindi pwede. Bain na Papa Alinda Jomi Sangata, naban Papa Dito. Bain na Papa Alinda Jomi Sangata, naban Papa Dito. Hindi pwede. Bain na ni Erin sambali may papakayo, naban Papa Dito. Bain na keluarga ni Erin sambali may papakayo, naban Papa Dito. Hindi pwede. Bain na pasang Jomi Sangata, naban Papa Dito. Bain na pasang Jomi Sangata, naban Papa Dito. Tidak pwede. Bain na Neobi sa manitong punong burong sa reba, naban Papa Andi, batu Papa Arni. Bain na Neobi sa manitong punong burong sa reba, naban Papa Andi, batu Papa Arni. Tidak pwede. Bain na anak ni Alpo, Romi Dalong, Asendana, Buntupare, naban Papa Arni, batu Papa Andi. Bain na anak ni Alpo, Romi Dalong, Asendana, Buntupare, naban Papa Arni, batu Papa Andi. Tidak pwede. Bain na ni kami sa may borong pating sa reba na paway matan. Bain na ni kami sa may borong pating sa reba na paway matan. Hindi pwede. Bain na nangyayari do may parara naban Papa Andi. Bain na Bain na anak ni Sari lo may parara naban Papa Arni. Hindi pwede. Bain na pong yan lo may parara naban pong Papa Arni. Bain na Papa Sari lo parara naban Papa Arni. Hindi pwede. Bain na Papa Sari naban Papa Arni. Bain na Yatyo.
Tidak beda. Baina dolonga. Batu Papa Genko. Lomi dolonga. Naban Papa Andi. Batu Papa Andi. Baina. Ne dolonga. Batu Papa Genko. Lomi dolonga. Naban Papa Andi. Batu Papa Andi. Ida baite, baina ne ratu jome karre, na pawe makan. Baina ne ratu jome karre, na pawe makan. Ida baite, baina Karmila batu Mama Kim, ide padanan na pawe makan. Baina Karmila batu Mama Kim, ide padanan na pawe makan. Ida baite, baina ne anda ide padanan naban pokiti. Baina ne anda ide padanan naban pokiti. Tadi aku kamu tuh, lami tiro ya, tak siapa kamar hubungan tak siapa bisa aku gitu. Supaya tadi masih marah. Tapi dia mau kercis nanu le. Tidak beda. Baina Mama Mika Jomi Jayapura naban Pongarni. Baina Mama Mika Jomi Jayapura naban Pongarni. Batu Pongarni. Tidak beda. Baina Ponggengo batu amuk iya. Oh mangka mau di sabu. Oke. Lancar Perbabian. Tidak beda. Baina Leandro Domitongkonan Sembang na pawe makan. Baina Leandro Domitongkonan Sembang Torano na pawe makan. Oh, Pak mantul lagi. Indah bete, banna Papa P Yomi Oksipil Papua, naban Papa Andi batu Papa Arni. Banna Papa P Yomi Oksipil Papua, naban Papa Andi batu Papa Arni. Tabarkan pelendiri rugi ko pisido-sido ba ton. Indah bete, banna Papa Budi Yomi Kosong mo. Tanjung Selo. Kalimantan Napaway Matan. Bain na Papa Budi Yomi Tanjung Selor, Kalimantan Napaway Matan. Indah baite. Bain na keluarga sampai ito bontong sareba Napaway Matan. Bain na keluarga sampai ito bontong sareba Napaway Matan.
Inde bete. Bainna pongarmin inde padanan na pawai makan. Bainna pongarmin inde padanan na pawai makan. Udah pergi pilih itu boy. Inde bete. Bainna nenege pa romitan lulipu na pawai makan. Bainna nenege pa romitan lulipu na pawai makan. Bapak. Oh, dia mau kerja sini tuh ada. Indah bete, bainna nene cici belo, dumi beloa na pawe makan. Bainna nene cici beloa, dumi beloa na pawe makan. Nih cici. Indah bete, bainna ne paro ne padanan na pawe makan. Bainna ne paro ne padanan na pawe makan. Mah dita putar merombongan nanti, le. Danggi mau kita pian cok. Iya le, bita putar nanti merombongan nanti mipira. Ah ditolong di Indah pekan. bete, bainna mama Sandra batu eca inde padanan na pawe makan. Bainna mama Sandra batu eca inde padanan na pawe makan. Oke baik. Dia pelaku ya? Tamu. Contoh makan lebih ketabe rokok pengisuan karena nate lupa baju bersih dari nate keluar contoh ketabe ketabe rokok tiba-tiba ayo makan ayam angga mak tiga nate untuk apoleh pada rayanan melingkung bisa bubuk tuh malah sampah teromelayo lante langsang pokok yo kumua sampai tambahnya pemangan tang boleh pokok yo tang apa bilang susi bola susah atau lakukan di Utorloi ke barong-barong di Pamadatu Uni Sungi ke bentuk minang di Pamakarain di burung boleh lalangan salau enggak jadi sampai sebelalang laut terbatas iki kamaran dinanta laut tori bulan lima di udanta sungguh puluh mau panah temai anak-anak tampak kaya ngabung sunnah kondota lapang hari ini temai lek tebarana angga tuna turiang kumua kalau buat meong betagian seru-seru baru tempat kami untung koni awal kona te dao balo siasok undi sungi kula sumulena te dao lalu manggaluguna pak danam nakura karena anak-anak tampaknya Pak Duliran bongsun akan dotarapang pagkapagan narakan na iya temailet tebarra na angga bolo kain di enam kumua makambang tebuntun na malik manimpa jatana tika borok tang di pura lah dibilang-bilangan nih tadi hukum lah disuka-sukaran nih tang di era dan biaran mah apa bilang susi boga senang ini tanggal tatung sambu tanggal tatung biringi nah turun boleh lawan palangan kada balong lawan pahin tidak bisa rumah patok kubuang dalam buami di taring mama telo tampung gadiran depala makin bulan tapi sena langan di batin motor duit di timang kulo semana adiran di perbaraya bogoran keatuan sungai di pasti turuk pangandel langan puang di pasti paklola pengkamoy langan tentu mampata makbu lolong kumua dendau pak tendau puang na tontong sa kepala buda dau manetenan langi radan liu kaboro dau masalah komatun atau pawanganon tontong laung bungka apa sakit alam tangan langi laung pati doi susi sarang musikore di patari masampu ini inang li bebayumi norok kue buah sanda paraya sanda mairi tanda ibu panglong pesta ratu pesta sambutan yang mintu na kamarandenan mangka
mintu na kamarentinan Lampo naulang rara makambang na perinden bulan ni bubutang si biariran belan nabati ito si turang dali dadi bida to si yosok tutun lako pawe mata inang latanayong pataro katong kamanta lanapat dulong ki batu lanapat dirong ki mintu ang latamate mintu na malibulan dan tutun lako sampai na Andi batu siapa pak anak Arni inan latanain terlemarintin lana paduluan ke siapa pak anak Arni batu siapa pak anak Andi mali bulan ta tapat tutun la bapak anak Niko la tol masak kita malam tanah bapak anak Niko mali bulan ta tutun la bapak anak Ekau la si pakaboro ki tamalang tanah babana Egau bali budak tentu tun laku mama Feli inang latanay pamatu katokonanta lamen tamangki lantana mama Feli dempi mani tanggo kambio santomo inde sangararata tiba sebulan bapak geli na pandali bolong tabe ta rampol dengan protokol pasti tolongan mintu tang mau puna angga kata palambiran mintu na kata palambiran angga kata mau puran Pondoraka temai taduan sebu taduan sapata ponoi rangki tatimba purana iya rakana taduan wailasu tang matua itu tang undang-undai panglisuan bulan nabalarang nampak pangapangan rakana dente taduan tolek membulian tang palambi selaku buah mintu katang palambiran latarampun dioran dan salian nah te alu benaran te kalua lata tondong dio piring tang dilapina te sangka anatandong kalau narang Kuroko usese harusan pan kalau buang umpia katalang selalu keluar lalu sarapai lau sarini tak lau pasarini tigur ini kena ondo orang ngamen burana belan na bendi orang natero pembolian na lotong ulu lah disarini roko mandarana tadi yang meskarang punna dan ditundaran bawain na maritu tenen na tanga bisa-bisa na solo isawain ko na padang nah tuh isau sareona li budaya nang dan opa na tordo buah malapuna pada letak begina wai dalam kalau dapat tumbuh kumuku oh namanya buah balok juga tadi kaleta tambah balok si tumbuh tua paraya si tanda paraya pada untuk kuris banga pokoran naga tuan suma apuang tontong umpas sakit lah tabu gaya ulang musirin karara tal tamu karang kalau dia bersungan makarai tau apa masuk tak tahu itu kata orang tau lah beginian maka di pamatua lah di kaleta tanggilan sultan lah si pakana melo kita taban yang polopan di pasti mataran kita butuh na itu mau balik Lembang yang ada tempat batuna na umpan di pasti mataran lata penguntangan tu sampai nampai si poriada alam pada madinanggala bila nalakui tondo lakui orongan lakui Lembang lakui bus sebelah. Halo guys. Halo, soro makile. Yuk, soro maki. Soro maki sekolah. Oke, baik. Sudah pulang Ibu Guru dan Pak Guru. Terima kasih. Terima kasih. Halo. Iya. Hati-hati di jalan. Oke. Oh, oke baik. Oke. Iya. Sulawesi Tengah. Oke. Nila. Tanah rangi. Si sapi dia tepang. Panjang suruh. Kalau tidak mau sete siapa yang mau sete siapa?
marupang pulo tapi elah lebih sudah pisang pala dan memang itu lebih sudah orang desa mali budana batu tangga suluna nenek peki palolang patandukan dan patu lapor buku batu mawai mata tangga suluna neret ling beloa batu lapor mawai mata itu lebat neret ling beloa batu mawai mata tapi si bakalan kau itu kamu seluruh setengah kusal. Halo Bunda Mei, ada kah? Ada. Oke baik, ya. Hati-hati. Ya, terima kasih. Oke Mbak. Tangan suruna Papa Ien nih belok. Rampung kata singki buku tangan singki aderan tutup mawe mata. Oh talu mawe mata nasa. Halo. Hai. Ya. Oke baik. Oke. Luar biasa. Mantap. Oke Om. Sampai jumpa lagi di kapan itu? Lupa lagi. Oke. Di Pemekah. Oke, iya betul. Di Pemekah. Oh iya, Pemekah. Nanggala. Waduh deh. Tadi sim tu BT itu yang mi pemirsa. Itu Bila istirahat tu pergi dulu teh. Pemar kami teh murek kue, tomina resi, pemar kami ni. Oh. Pemar kami ni teh. Sama kena sule mo. Sule. Pergi nolak. Hei, pantau dulu. Oh, iya. Oke baik, kita kembali sesaat lagi.